Kumenya izina uzita umwana wawe ni ikintu cy'ingenzi cyane, ndetse ababyeyi batari bake bamara igihe bategura. Nyamara ariko hari abo usanga bigora kumenya izina bazita umwana wabo rifite ubusobanuro bifuza. Muri iyi video ngiye kugufasha muri ayo mahitamo, by'umwihariko ku bana bazavuka muri uyu mwaka. Ndakubwira amazina 10 y'abakobwa n'andi mazina 10 y'abahungu agezweho muri uyu mwaka. Duhere ku mazina 10 y'abakobwa. Izina rya mbere ni izina Amelia. Amelia ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini rigasobanura umuntu ukora cyane. Izina rya kabiri ni izina Luna. Luna ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini rigasobanura ukwezi. Izina rya gatatu ni Era. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikidage rigasobanura umugore w'igikundiro. Izina rya kane ni izina Laila. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Icyarabu rigasobanura ubwiza bw'ijoro. Izina rya gatanu ni Aurora. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikiromani rigasobanura urukerera, ni ukuvuga mu gitondo izuba ritararasa. Mu Bagereki iri zina Aurora ryari izina ry'Imana y'izuba. Izina rya gatandatu ni izina Stella. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini rigasobanura inyenyeri. Izina rya karindwi ni Paisley. Paisley ni izina rikomoka mu rurimi rukoreshwa muri Scotland rigasobanura ahantu ho kuramiriza Imana, ahantu basengera. Izina rya munani ni Audrey. Iri zina rikomoka mu rurimi rw'Icyongereza rigasobanura umunyembaraga. Izina rya 9 wakwita umwana w'umukobwa ni Bella. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini rigasobanura umukobwa mwiza. Izina rya 10 ni Ariana. Ariana ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki rigasobanura umutagatifu cyangwa se utagira icyaha. Ayo niyo mazina 10 rero naguhitemo kukubwira wakwita umwana w'umukobwa. Ni amazina agezweho muri uyu mwaka.